We talk to on 62 to the Constitution of India and Autonomous State Pinning we part 335 law. Hello, we thom rat thom ke rapok la si pinning we talk show along with tom kacho papon. Para thom panelist do. Jadi itu pinning da amen pachini get po prangsi nili dung kang ni bangke ake hai sarjai katha retired IAS officer lo apen alangli APHLC lo amai pulo. Mangli ham ke pating pen studio long ke bang pon ke bang pon akiro bilo sir. Tapi ladun dulu tulang, akhirnya sar kiri nomor APHLC along General Secretary lo, along kasih along pandemi kecepatan pen ningwe studio long kewan tekapot along pandai kero pilo, tapi akhirnya sar di komen sih, along di West Guard yang long pensi, penyang dia along pandai papam lo, along di studio long along di tadi, along pandai kero pilo pilo, kasih non, dasimet itu ningwe kecepatan tiga lah lo. Ingin tahu thom rat thom ke rat follow a topic made ajai me ke lain lo paragraph 2 sub paragraph 7 alam lasi non lom binangan Facebook social media long ta themam lo laso awar mo ba lasi kiklar pe tum dolang use ajulo lasi laso puthat si tum ning re jase me chan bot ko 6 schedule ke mini constitution ta puno bage India constitution pen bimuncat pelotan tela make itu indong langsung macam dalam tribes atau apa. Lasi labang so andeng pi ini andeng so proxielo ajak kong aku taksi ke tanam. Labang so andeng pi ini andeng so proxy ajak kong labang ke Karbiang Autonomous Council election kipat do lapen voter list kasela lapen election card jabdu lapen vote ke job. Dolar setame basic tu lagi. Kasi langsung pada sini setanam pola saya praksi nili akai saja kata orang saya port lasi labang so paragraph 2 sampai paragraph 7 ate 6 itu pada mini constitution itu tom pan nang top pilosar lasi labang so kata biaya kami itu high court pen itu cewan lo high court lo wadi high court pen lasi laso kata lo implementation pada kita cunji dolar lasi labang so kita cunji komat lo kita cunpo laso kata lasi non ruling atum BJP guna ko BJP tu mana por pilo Karbiang long ara atum ta labangso votaris selam po kasi kitamtang MP da ke halo atum pa apan MEC non do bom si yang council atum si cari lo sedame no nama latum kacipat jokci mate asai oi po yasan si teglong nasi laso tak mandi pilo bisa gobernador masih ki ko de pani sehat la solaman lelo gobernador along lier lo upinangan tum ke kacepok tadi tu nasi kilu makir ema langsung kat nasi nangi kat Governor along kicingku kada itu pada kardong pilo Governor along leet lo puaban lelone itu upeme tekti atema six schedule ke laga isi mini Constitution asuk pulau det kikim det asuk kikim rot pulau la bangke la pen Constitution of India bangke lake det akite India det kikim aron India det kikim aron pen election kapedu la pen voter list kaselam ke MLA la pen MP election akhat lapen voter list kaselam aphatala akaprek lage labang ke India a constitution along ke top ateng pensi India election commission selam lo election commission selam lo halagi India constitution pensi la so election commission ke India a constitution pensi aja kong ke no itu Six schedule along bangke itu autonomous council along bangke election kapedo lapen voter list kaselam ke lake six schedule paragraph 2 angdeng pihini angdeng so proxy along pen ke break lah hello hini the constitution lo India constitution lo six schedule the constitution lo the so six schedule the constitution na bangke lake itu Karbiang long ba Khasi Hills, Garo Hills, Mizo Hills, lapen ke Dimaha South, laihoi ba BTC lo nong ke BTC tado lo, laihoi a 6 schedule arlo election ka pedo lapen voter list ka selama patna bangi.
anke a constitution si akaprek lo podyo council atum yong si la alo election la pedo arot la pen voter list kaselam aron selam imtum ako kang tum binong lo posan de kacepe job dia pan kali posan de alam litum paragraph anding pi ingkoy BA pahadak do sikidul lo halas wating ben si alam litum permission sita approval ke hangta governor secretary apan si directly pidam dani governor apan si address nangi dapen governor secretary apan si directly pidam dani angen non ke council tum cuma thatu DC apan si pidam DC ke laga sikshidun la long vedet ke laga ja kom ve lagi DC ke akola alang li aja kom ke do bang hala constitution no hala India Election Commission hadi hala long se DC bang aja kom do angge DC bhale pidam lo pulo tante alang li ke claim dia bang ke India Constitution ateng pen Election Commission ateng pen si alang li bang ke Home and Political Department si lo plot pula bang kali te hala da Chief Election Officer pudo Assam government ano alang li long si lo plot pula bang ke ame ke legi ta DC Chief Minister long lo ke legi ta Governor long dam de lo lagi ame Chief Minister ahi aning hangante Governor long lo ko aning hang hi de lo le det ko angen non ating ke thek long ke laga lo le la bang ke la si athik the de Governor long le lo pe ta copy dong lo plot de lang kha yo chong lo ko ne la puson ka akam cha dan na claim tu page Chief Minister re pu pe lo lagi tapi yang isi komen tag long kata personally tadi kan tag long la pinangan BJP along ke claim no tu BJP la acamca tu guna kok 163 close 3 long tu tu malai governor akan ke court tu ta chile sendiri na so ko thana ko nang bido tu lo ente no itu charge na ne sa dong ma tu po so far ne bi promo ma tu po so ti sa dong la si 163 close 3 long Indian Constitution long la bang so de governor claim leke court along chela sudai kusi tu ante no arjuna ente governor ke constitution arun sido ma thak sido ma masuk ta governor constitution si themu ma mate governor si themu lo constitution si thelo nase dala constitution lo mate nase governor ta claim na ko mate bolo kante governor ta constitution kar kanji phanke body eta jima bose mata lasi 163 ateng pen bisita council of minister tumyong se governor pan ajat ne alam pale bulan le lo bulan te governor ke claim ke dati ko banke ni tuma tate lake constitution alam archu bekji lasi jong se council of minister tumang pong stame ajat no file pending biko stame ili tum karbiang lo ta MLA dulu SMD lo ili tum karbiang lo ta bangki MLA toilet lo de mahasau na inut dulu lason na si sidul area ke hab BTR da dulu ga hab BTR lo MLA bangkrehini mayong de bangkrehini MLA atum hata hang konsulatum council of minister lo ka pressure bi phang tum bor email lo ga la hayo si claim undi MLA ki chapa hayo shot lo ta te la ne no ta le de tin lo la pe no ta le de lo la ni tum MLA non da assembly long ke do tun tin session long de tun thang da ju long le karbiang long rat ke ma la pen karbiang long ma de sehil sang angkang phan tun thang da ju long le assembly long ka rat tun ku pc ka jo toy ma la tun claim de pin thang ya la lasi non aku putar non aku po sa kriyo parlo lasi 163 non tu akai diplomacy pen topik la non lo je governor is not above the constitution itu everybody knows and everybody understands because even to appoint a governor it draws the power from the constitution de la situn chini je governor ta within the constitution are dosi dulu tante kupia pot council tum dam ra je governor claim te chi ko la pe non governor claim governor log le lo council to ma ke itu ma duty ke avelu usi pinangan to ma ka chepo abino de kivir pa ka chepo ko ki magalang di Mortalis lang nite remun lang ba itu makar dito mo
pijo peno de tum view de ji lasi la so kutha nona ma kala lo constitution affairs do governor ta de tante labangso council tum are responsible non governor lo si thonam bok lo bulasi thonam de itu chini ne lake muli tum prapjin pe non governor lo damji prapjin pe tum mo si chini bulake seta me council tum are responsible OBP dora la pen yang dia tu lah ini labangso ka pa implement je pa paragraph 2 sub paragraph 7 को उठा के लगे केस गुवाहाटी हाई कोर्ट में जहां 2017 से लगे 24 प्लस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्वमेंट से लगे केस की नाम से लगे हाई से हाल सोके कांग्रेस तुमसी बता कर बिनो तुम काउंसिल कचहरी ला नॉन के दोबों तीन कर दिन लोग तुमसी हाल सोके काउंसिल कचहरी से कांग्रेस को ने ला हाल सोके इलेक्टोरल रोल की मिसला में पुके बा ऑर्डर कियो मते गुवाहाटी हाई कोर्ट में लासी लासो ऑर्डर की पी के लगे कार्बिंगो ऑटोनोमस काउंसिल कचहरी पर हाल सोके कांग्रेस लो मन के बीजेपी लो सेता ला इसी के नमूने तुमसी पार्टी चला वो पांचोलो है हाल तुम से ऑर्डर की पी people of role hal तुमसे के हाई गंदे हल तुमसे काउंसिल कचहरी मते लासे हल तुमसे काउंसिल कचहरी पर हल तुमसे क्लेम नंजी नो बेनागान बीजेपी अलीदा तुम बीजेपी एजेंट तुम कनी जे एपीएचएलसी तुम के हला एजेपी तुम कन कचला के के बिया सोफन आमेन फानंजी को तुम से चलांग रोंग तुम दीदी कान फाजी तुमसे हल तुम कन चलांग रोंग लासे लादा लाम कनिजे मते बेनागा लादाक लागदाम पामी हाई लासो वोटारी सलाम इलेक्टोरल सलाम बुकला के हाला जाको में दोनों से लाके ऑर्डर के एपीएचएलसी फंडाली पीपल ऑफ द एपीएचएलसी तुमने हाई हेते ना काउंसिलिंग इन लोग लेना जों से एपीएचएलसी तुमसे काउंसिल करनी पोसो के लगे अल्लाह के क्लेम पे नहीं को अल्लाह मसे बोलो लगे बिकॉज़ लगे गुवाहाटी हाई कोर्ट मसे लगे ये तो हम ऑर्डर न दिया लगे लालो मत दी लासे नॉन बीजेपी लोग के दोनों बो alida ratu la ka confuse atu la per kala BJP agent atu BJP farman kam ekle atu nang itu mekhanga boss council team kar benglong ke ja por atu hane charge do copy por si non da naso electoral roll ki bi salama hedalo Guwahati high court pen verdict dia rafi rafi posi claim hedalo non ke koidan ka article 163 pen governor approval nanji tumadidi council of ministers ala ahead ke chief minister man pakroi nai tumadidi लासे एमएलए दोनों कहते हैं तुम लोग एमएलए तुम इलेक्टेड एमएलए तुम बताई को अनो असेंबली लोग लासो पैराग्राफ 2 सब पैराग्राफ 7 का पचुन दिया भान असेंबली और का निजे दो ये फोन थे को लेला एमएलए दो दा कले तो एचडीडी मिनिस्टर दो दा एंड कॉपी अपोजिट चीफ मिनिस्टर ऑफ भान पीनियर निया ता पैराग्राफ 2 सब पैराग्राफ 7 का पपियन जे भान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ला एचडीडी मिनिस्टर पेन एमएलए तुम पेन प्रेशर पीसी चीफ मिनिस्टर ऑफ पकड़ो दो कॉपी अपोजिट गवर्नर लोग तमे लापासो कपा प्रोजेक्ट बना लोग तुम दाम दे दो ड्यूटी के लगो मत नॉन एपीएचएलसी में एचपी बोंग ला कॉपी लो हाला काउंसिल कले वोटर्स का खाने तुम से चलान को पूरा लगे बेसलेस लगे नहीं पूरी बनके आखे कॉन्स्टिट्यूशन के लागले लापन के 6 शेड्यूल का चिनी ने अलीदार तुमसी लगे रातांगो लापुसन कन्फ्यूजन के ला Paragraph 2 sub paragraph 7 along ke non tribal up tumke election na thudun le election na jobno le lake clear no lage athe provision masi to ko aposi council election ho MEC election ho ke lake non tribal tumke lake vote an jobno le lake clear no lage nirtunda lake APHL sim da lake clear stance do seda MP lake MLA long election ho ke parliamentary election up and legislative assembly election ho ke paragraph 2 sub paragraph 7 ke vote hande रोड हम दे हाला के चेसो में थाने जी को लगे काउंसिल इलेक्शन फांजो हाला एमपी इलेक्शन और एमएलए इलेक्शन और फान कली लगे आको जो सिनो बीजेपी बीजेपी एजेंट तुम से कोना ने प्रोविजन दो एमपी लगे एमएलए इलेक्शन होता आमेन थाने जी को कोना ने कॉन्स्टिट्यूशन और केटो प्रोविजन दो बोले ना पकड़ा हो ना ले तू लासे ला कन्फ्यूजन के मान के लगे 6 शेड्यूल का चिनी ने तुम ला पेन के ला हाला बोंगो से ना ला कार्जू तुम है la kaparting ngene karju tung lagi la hello la sila so confusion ke mancha ala na ke la si paragraph 2 sub paragraph 7 ka lage council election no mancha lage MP la pen MLA election no mantali la hello la si la ban rat tum chini da nahi la pen ke article 163 governor president ko lage la council ke la non
Karbino Autonomous Council keja atum puno non existing non BJP ali atum puno ba MLA la kanin tum MP tum lagi ke koi khap lagi lasi ini tum ke damtang la ini komakan da governor asam governor ke mata meli tum memorandum tum undang lo je council keja atum nawi fansi nang ke koi palam betum tum undang lo ke lasi ahok kala na kali ke governor nang bahan nang nawi tum fan lapan ke prajin dan asam governor fansi tum undang lo bulan de chini ko je governor ke koi binong makala ma kalima ako jong se governor president bulan de paragraph 20 BA lo de BA laban BB lo provision lo BA lo provision lo kente ala yo se constitution karkado bulan de kupisi claim nahi mante la se constitution se aja lo bulan de la ke kapere nang ya dim se lo kamat nang ya dim se lo la se constitution se lang nahi le tu la kero bilo supreme court some product pada pengitan tu pon non bangke ini tum comparison dan bang pengbara ko rights and duties non ini tum bangke paragraph 2 sub paragraph 7 bangke tum kelong dia rights tu di constitution of the 6 itu dong ko asi ke thak tu pinang tum bang la so ke thak ke pena pot kama gudam logo ati lasi rights bangke la bangke ini tum kelong dia son anu lagi citizen atum anu laga ke hang atum anu dia aro ke do tum ke hang ani ke hang hempre komase hang jima lapen ko pi article ke ada Indian constitution lo ki PC la person ke doma non 6 sidula lo anda me lo le pedang ja ko vote ke joga ja ko election ke pado ja ko an ke dak pilut podendo lasi itung kilong nang dia ahormu an bangke rights pun rights pe non puthot ako duties ke claim nang ji ar hor mate artu lasi itu tuh Indian constitution lo langan lo kalau sampai 51A fundamental duties oke top ada lasi non itu memangke rights ke ini tum hang lo lapen high court pentai tum ke hang ate constitution ate pen wording nang bilo jangan tu akimi rules Islam hala bangso rules along si voter list akimi ka salam komar tum se vote joblong lima komar tum se election thodong lima development asom kan do ka beta me hadat lo anke non bangke rights ka me joblo ni itu wording lo masta implementation of part kan tu क्या कहते हैं आगे नॉन राजू को 51 ए आते हैं बोलो तंते ड्यूटीज बोलो करी ड्यूटीज वो लगन सो फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लो कहतो 51 ए लो तुम कॉपी लो तो पॉइंट 1 तो अलो मसे दो उदा लागम देना मेरी बॉडी पे को पॉइंट 1 लो फंडामेंटल ड्यूटीज मते गवर्नर तमे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तमे प्राइम मिनिस्टर तमे चीफ मिनिस्टर तमे एमएलए तुम तमे यूनियन मिनिस्टर तुम अन के क्लेम नहीं कॉपी लो पॉइंट 1 लो तुम ना नाम 51 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन A lo mi pupilo ni sisi pori chotko di ko point A lo mi pupila hello to abide by the constitution then and respect okay that talk its ideals and institution the national flag and the national anthem constitution alam kroibek nei kudak to hello kethe kiri aprang pra itu mana ngeja pon asong ja tum di kamatha hala ambedkar tum ke to political ideals di hala tum Mahatma Gandhi tum itum pan det nangapay jok alam hala hai constitution lo itum pan ke jok pidun la haya hormu la pen national flag la pen national anthem apa naman pini pulo kam da itum question ja dude na no governor ke de outside kona ne apne ne pelegra ngalilu in India citizen honde Indian citizen honde governor ta chief justice ta kalam lo prime minister ta kalam MLA MP CM EM ta pada kalam lo karte ente non jong si governor ko kre belong de fundamental duties 51A ka kan kali bakala ya Francis saja kita siap waktu itu jong si governor ko kre de belong de fundamental duties Constitution 51 amana article 51 dia te kan kali bakala lagi heglor alam lo governor kanta constitution men siga point a constitution level ada avede da governor da avede na pora governor ke do I ke hala constitution along ke top an kam pe claim area bandi governor ke dolo nante 51A article 51A ki puateng kulo tante governor alam constitution alam ke project nang pola tuke 163 ateng ni lasan ke chokche ku pulo no pen seta aku ison bang aku ne repeat tu ko la ili tum alam bang ke
lage 163 along le down de ki la bangke Kala. lage le masih le down de lage na nona law silam ji ku alama bangke 163 ke van kama be lage India constitution ke mati lage la solam ke tu Vijay Hansania ta ninje bek lo lage 163 oh lage India constitution hai walang lagi pu itu memang lagi paragraph 20 BA bodi AB ma BA ma la bang siginangi ambil hal dah bang ke iputa governor claim credit ba claim seta governor against ke case piun iputa hada tokte 62 lo bang ke la puyo la governor van case piun ipu ha 163 lo de ni lagi ha constitution of India lagi itu nang sini dunde lagi itu nang mata dunde lagi bang ke moha MLA pen assembly pen ba parliament pen log aslam bahur bang laga kam do ji lage ili tan ninge do ni MLA ba MP pulo tante dan non ili tu mang laga akam jabi tihala bangke ako la sila council tu PC DC bani pinam rong lo lande ka chi heki rong so phan ka pachu beya phan long ni tu claim lo bejo ka chi big lang ni pa phan jo laga pachu beya kam le lo lage ke dam arni bang na do re Guwahati dam bom lo ko kopia por hanga governor secretary fan pidam ko piro lagi thek de laga aku governor e non ke nantun arni bang lewang kami ko hepu permission da kami ni bang kami nang se tong ibu gi pule no governor ke dam de pe por lo de ha assembly fan lorong pe por lo laga rat atu nge sini dun de por 163 pa se hangju lagi 163 ke Constitution of India lagi. Nah itu Autonomous Council dalam nang lili lagi. Autonomous Council ke lagi paragraph 20 BA ben. Nah itu amen B abang lagi Tripura lagi. Mizoram Tripura tu lagi. BA bang itu dah karbi ang lo Autonomous Council ben di Masau lagi. Lalu lasi lagi ini lah council tu lagi rat tu pun kau baca biaya pansi lagi ke claim cakap nak. Lasi itum ka chini nahi bang ke itum setan bom lo de itum asom bang bom iti bang bom pe lo de itum clarification dan bom iti lasi knowledge and experience bahor mu edi asap tu ka cepe dola non itum claim bom edi experience long bom lo itum claim bom lo lasi non itum kaida puelo pinang organizational leader tumta aprang eli pegasa sulam ku cepanja je ke biaso panjong si council long food pa joblong le dia to pulutan te rom do iku menare ku hedi athema right to equality ke to ko ke article 14 of the Indian constitution law equality before law plus equal protection of law balam to ko hala ta India constitution lang nam jot puluh hala so amuli la ta hola ke la mati nonda lasi non itung constitution langi pulutan te kaita itung ini si punai India a constitution of kedotan hormu ke 6 schedule along ka belu freedom of speech expression taho lagi 6 schedule ka belu mati lagi long ne phela political rights lai si dunda ke do cholo lagi rechu ka waji taho rong sarkar waji appointment of chief taho di lai si dolo hal hai freedom of speech expression freedom of religion taho hala hai bangke hala constitution biar dong situ yang dua lagi India citizen taho nang mana ji kurson si yang lima lasi itu mamun dia bangke confused dalam kamang kumbangan ano India constitution lang charity ako binangan tu bangke 6 itu lang tujuan oh hala sini dah betul lasi ini bangke tu lang kalau tu kemau deh lasi India na constitution lang governor pankang bai mate appointment of governor ke article 153 ya si bai mati lasi governor pankang bai inte kopia pon mate itung ladak mane itung han 6 schedule area loba non Assam state along itung governor pankai pon ke meke pajam sojet mana aso lama di kono in the law pa implement jalo alang a signature asian ke nami pon sa tapang ni lo mati lasi so ko thak kilo jias lagi ame ke pajang so panu ma governor kiti ko panajo lo anda ka pa implement ni lo ka lang ni mane trouble maker boson si lason si lapan kai point chot no mate da
Kita sungi pansi gubernur nama bijak komante. Lah so kita kita join pano alternatif ke. Nasi kalau nasi siksi itu lah guardian lo mati, gubernur ke, lah nama gubernur ke, di nasi lagi ladak siksi itu lah habar ladak guardian lo lah kan ke siksi itu ladak MC hill di Mahasau lah kan ke borolnya, lagi thom apa nih kilang cari nai kado kami ladak ada tu mengkari kado itu lagi gubernur tu ladak utekan ladak, udah lagi, non lang nama gubernur ada Meghalaya sensodi, Meghalaya Shillong ada gubernur senson kita, ada Khasi Hills satu, Garo Hills satu, Jatia Hills satu. Hala tu autonomous council tu, hala tu longnya kuno, nah jangan longnya kuno ada siksi dua area atau ada kopi atau mana keselam ke, bang gubernur pe hala ada approve tak prabu, Meghalaya asal ke, nasi, dah kami long atau sami, bah sama atau sami, dah siksi dua hawa ada ke, dah ada tu, dah kari kuno, najat kuno, siksi dua teng benar suli naik kuno, but even autonomous state, article 244 year lawan sami, gubernur tu Badan arah tu makiman, tu makan jesong cong macok je, lakan kalau tu rights doma, memang kalau lama ke gubernur ada macam kilang ni rights dulu, arah dulu. Lasi lasote mulut kan be, non si gubernur tak kau ke pun, thang be dam ni lalu mungkin ini boleh lo, orang masuk tu mesti ini deh lagi, kamu tak pos ya be bang, kamu tem si, ini tu apa ni sa kurida nang pipe nang apa duk si nang patong parlo mana di, lahai kamu thai mana apa orang itu sa, orang macam macam dah dia tinggi. Lasi lahai tu mah siam tu si dampo, gari pen dampo, Innova pen dampo, yang lagi kosan है, jong ini nang, lada ke uti gari le ardom ta bang government of India, government of Assam tu macam ni, je nang rala so de anjolong le tu pilan, towa kali tu pilan, meg le tu pilan, pilihan ni karbiara tu kalau kacing tu lah, di pun malam Italian yang kim boy boy lah le kacing tu kali lah, persentia silang nami mati, apa silang nami mati government nanti kan report ke. Jong hele Innova dore so gari se tap se tar dong se ta government tum chini nang tum education ang kwan pop tang lo gore anai tum kwan pop tang lo itum beha bepar na kwan ching thodo la hai si bang government tum kaam ji mati la si bang quality chini government of India kono government of Assam kono tami non kido ili the ko bule se paro ka ali de non kido bo ma tu ma phan apu tar lok chini MP, MLA, EMCM tu, orang mesti quality tu mah pokok government of Assam lapan government of India tu apa tar lok sini kembali dapat. Lason Cini sih mah etiket tapi pilo mati. Deh, lasin lason kita akan pilo satu. Alah, ini ada plan. Non ini tu teklong lo, ajahan abil ke gubernur lo lepo pending dokok itu maju lo, bisa. Lason kat kaksi Honorable Supreme Court of India, kami non recently isi order paklan. Je Governor long kilitang abil kami panglen le pinpen, pending long le pinpen clear energy. Laso bangta order biar lo Supreme Court ben. Lasi lahai Supreme Court benanta isi angkek misen order kipipen yang si ini tu elected representative. तुम ता लहाय जा कॉमन तुम जेन तो थे बोलते हैं कि थे खेलो के एफिशिएंट कर दिया लो माउस में थे ला Mangola jongsi mupen kaninget tang la 163 ting menge thang da court case da governor pan pionie pute Supreme Court order pipe delhi le mane ki P1 si Supreme Court pan governor pan order pitu dia lo nang tum pe der thabar ri ku bang ku kok lo Sonalam itu dah kacini dah naik bangga dengan usah. Eli jonjo kacini bangga. Constitution a tax itu ke hang boleh lah kapre kalang boleh. Constitution alu ke dota, lada 6 itu alu ke dota na hormu sinak pacu no do lo. Mane aki mile ke hang ali lo yo ke dota hormu lo lapar chung den lo. Lawe mati itu ke hang. Beyond the constitution ang tansi itu ke hang boleh hala le kapre lo. Anti India pun aku meji hala bangga. Setame non ke constitution non ke dota hormu bangga itu mapanan pinanji para pacu nei la lama ke lasi non Supreme Court pen warde kipi yang kita tengok lo laso kuta kau me seralam lo nanti tum bila bangke pending lo itu nangi claim kusita aciru non ba nang claim pun claim serang na pen claim pun dah ante kopi apa lo boleh tu me question ada koi gawar bangke why because we are not against the law we are as part law we are doing it deh kaji makala lasi governor pada klaim pejabat kunte kumalo kaju koi tum tak kajuya right nomati ko public tum tak
Di itu marjuna kok gubernur kan. Bilo nang bill bang kala so bill nang return date ko itame manang reclaim kerja tu tame itu marjuna ya kok itu kok. Council ta halaso Supreme Court order ender ma governor pan case bidan ta unlole nang pedero council dum no anda ke claim dia ni ke hang binong bosonte alang lidum case biat ko he non case ta pipeden lo governor birude Pichua he na. pichua he Supreme Court order do ko. Supreme Court order to air of ta Lasi lage nang li ipu wer lam lo they covered die several times before their death ko he. Ka kre ko na tene thi the apna na batai aro thi ko ge lai lo. Hala ka pere lo he ti ho ka pere lo te reclaim hi lo mati lo ke ab bang de thi ke se ta hala ke hai hi lo te ke ap ye ke man mi lo te lage lang ke thi lo ke lage ni lasi non ason bang check fit himonto check fit lo te che ko bum do de ko mane minister check fit che ko bum do lo te mi ali bi songi kembre ka khila mo ne likha da puer lo ke BJP the whole high non election ang lipo train result lipo 244A lipo are nang he matiku karne lo to mas council hoda ke di Brisa dum masih lupon pet ko la lo te yam tiku kanilang ma de bo kena kam ni ke chupa chuna adil hi parliament lo ko bo sempre ke hang na po dak yo english la ma ni jida nei karbe lo to mas council aro ki arleng la ma ni jiu ra chomo da ke hada ke english te buda kapre la hindi te buda dak ke council lo ke karbe la ma ni jiu ra chomo ti ho dak ani ke pachun up ile lalu mati ada ke api pinalam dan dak cepat sudah saya apa council में tadi non electoral roll अपने के जो चित्तो हिर वार्डिकलो 2018 बुदी और 17 ने कहा से तो वार्डिकलो को देखा और 18 से वार्डिकलो 17 में के 25 फाइल वाला के जो फाइल ना इनका से भी वार्डिकलो non भाई काउंट ऑन इंदे जो 2023 नो पेने non anda में चोकलेन देखला असब सेरा ahor dulu lagi 6 years running no 6-7 years almost running pathanan terak ni alam tadi makala constitution untuk kang lasi karbian no ora tumo ke chingiram po la cekop do jadi la komanya juno da anak ke kuya di ho Raju Diuri ya hai advocate high court advocate Raju kan alam ni lam tha lo China tum patima kuya di patima pati te ko la no itum council do from BJP leader ke China ke parti ko ke thare amsa ke pide dum sai China ke parti te associate ki di lalu son ben mage la pen son ben mage yes men culture ke di ho bang na pi wok cho wok ni hala klem ko pade klem re na state to medi laso anechar mate laso hebi paket chip wara jong se kar bi tum jong si tum ching thono na ko lasi la bang itum dam na gowar jong si mo bilang ritam den ko tan itum chitom dam de na sungsige itum gowar pa chitam po te mai tum labang so kal jo ja kong ke tum han freedom of speech and expression salam to constitution of India long to panang panong bi itum aban butina citizen to mandam itum lam ganing jela kan card juke itum governor mane governor to kali government jong si claim tok sida pate itum ka hindi du nai acha kong tum mong pang bilan na lai tum ning bina lai tum ning chapate ko mona non ki jutsia topik tu bang itum bang topik na labage corruption no nakai loge itu modern na koko labang so kai along corruption pulutan de dan de din na hok alu sitame bill ke dro ki ong nai ke Caribbean Law Autonomous Council ta Amerika kemudian 1,000 crores account itu pengi 100 crores 1,000 crore account that pen itu pen Pinyani adim la namlo pote onane irrigation adim la namlo pote di air dabul na ji ho bola arti joglo pote thelong ji ke ini pacer obsession to la irrigation e ikin hedi adim namlo pote asan part thelong ni kuman chulun lasi cupanglim mate corruption thelong non aowi aphan ki paduk I arisip so ko dak senong cita bako nasi Fransi elia ke hai sa diplomasi Fransi elia port diplomasi labang suari sim lage ilitum akhe itu malong dilong parpa ki pavir ya sim no corruption bang
kasi labang so corruption mate ichupang lima bangke itu minimize nang po bijum nang po lapen corruption ke tem tumong bangke as per law tem pe di John Austin di person say law is the command of the sovereign backed by saints. If anyone commits corruption, if anyone commits unfair things, he should have to he should have to punish. Kasi kini no akam declare masai dia pembaan make law take sanction pula take punishment mate hasti kompek namu. La so puta itu kicupang lima tu aplikasi nona apa sih nami pansi ni ya. Korupsi malam tidak perlu tante, cetan lo perlu tante, asam angkat pikiran dekar biang lo kan sedikit cek, Jepun mesti teklong tu nak. Athema, ini tu ada dekar biang lo autonomous council, along ke itu autonomous council pula, lapen non ke chief minister kami nangka homli naya autonomous district boleh itu mata kami. Lapen la son thak lot la son lot tante ini tu kacing tur mami intui pin nako. Wrong, rude. Ini tu ma rural economy ke tu cing tur pin nako kolot. Sida chief minister pen bangai kai tai itu hemi room son sih dulu. Jo padap ta cetong ma son tai tu ur. Iruya kan tim dari tu cetong na wer. Itu ma council tu ke. Sida hala wrong root long bangke hem in han bangke bang hem lapen metang karjabi metang suk kisu ka chelanji dowai doru ka chunamji lahai hu tangkat ta rong gawe karena bill simple lage karena bill ka chituji atangka itu rong sonong chelong ne non western biang long bitu long son ke aja karong non mi thor long le report loma karena bill ke chitu ne amase ASCB itu bang department ba karena thang ame la pen che thang lo lo kang de lam ke joy se ning je na na di corruption lam mang ke corruption ku ke kubong sitha pu chief minister ku pini vigilance cell dadu sida itu kar biang long pen bang ke itu inur panda tek long le Jadi kini break nanti pan itu dapat ni mesti jawab panda. Jadi laso lama yang nak tu coba, kita minta. Jadi Facebook update tu perlu tangke kau pilih long ke. Hala vigilance committee ni langsung tu, hilang cari anti corruption committee. Hala kini ni suri kiat tu yang nundet, suri kau tu yang nundet tu macam ni. Abi loh ke, dah aku malu corruption ni kiat lagi. Jom sini loh kan deh. Lalu yang loh Amen tu tinggal tangan ni. tinggal ada ni loh siapa kan aku tunggu tunggu. Ada ke kau malu kau chief minister mana dulu ke? Seradas scam, Rose Valley scam. Lalu ni sih lah. Durin tu tidak perlu mati. Ya. CBI inquiry থাকিব নালাগে ডাইরেক্ট জুডিশিয়াল ইন্টারফারেন্স মধ্যে কাম কৰিব লাগে মানে কোড तुमसे जाके मैं कुछ जोक नहीं ना तुमसी अटाटा टें पे करप्शन कौन सी के क्लेम मा हला सो अटाटा टें पे से खांसी माने कोड टें से काम पे नहीं आदेमा सीबीआई बोलो दे पिनान में चीफ मिनिस्टर रे दे अरुण से तो नोने तुमके ने थेलो लगी सुरी को तुमसी तू नाम लो कती aku chief minister ke bangkoan ke paling that CM tu mereka ni cu lale Nili tu malah kan bitu ma konstitusi lo, lagi non lama lo, ala irrigation, ada irrigation scheme tu, lapen kim lo, kita ini tu theklo non le dalam thekam lo lah, non lah IY ahem pen acit sebab ingru bisibak thecet basi tu. Tidak ada kau ni koror ke thom ni. Minor ma major irrigation ini tu yang my irrigation kan ala ke the lahan ke major Major irrigation afan pang ituma ay pangge ay kan teacher lahan lo ini non kosong na petang mo tangan lo sita hemang si bihe kangyang ini corruption lo deh kalang lagi klan dah lo ke damta ko lah aja RTI activist tentang ninja lo mana ni apa lah non dam dah itu thekam lo langsung hasil itu doping lah corruption kapre ka level lo dah ulang department lo dah itu minangan thek lo kumar lo department lo paklem lo rek
Hijab ko gichok siya bang dulu pulo. Kalian lo. Hijab ko gichok siya bang dulu sih hala department din no corruption ang level na ko. Lahan lo. Lanting apa sih dem busi bubu. Lanting dem dari dia mati. Dem ke lagi iya na tu ke teng dia dia mati di iya na tu si teng job dia mati. Lanting apa lagi kalau mah hipia na tu tak lagi teng at pun lagi nangkil dia thai dah we aku kambang dia thai dah we lah bangke. Kita dem lanting sing bar besan lanting apa sih dem bu ir palong ke. Dah kacang heavy malah. Lai hui ke lasu corruption ke isan bangke hala Guwahati ke do Dispur ke do ke kia tu poisa nang ke NG jo ye pan lage ATM lah halang litu ma ATM lo poisa nang ke NG jo ye pan masih la itu masih MEM tu man pakorap lo tahu ya apa isan bangke pakorap lo amat pakorap pen asuhi ke la CMEM tum si docot ke mati balang litu ma officer tum si docot hala dak chief minister tum ga suhi dah avejo masih hala tu mange poisa ke ponta joy ke lo la pen la so a corruption pen si la dak itu ma CMEM tum man ari kokling lo bu yo ade ma ari kokling ke kokling pudam thege mo nang tum nang chikroi nu de te jo de nang tum poisa ke do ke cho a record ke ni tum long sidu case nang PG yo la bu yo bi amar la dak corruption ka pe claim ke isia bang ke ari ke kok la bang ke la bu autonomous state pa pe hang ka he det nang ji la ben la non ni tum a lo aron selam ni da pa selam hai he det nang ji ba selam det te jo de nang tum pan case nang pipo yo la son ji pu ge jo ye pan si la tum pan pa korap mane eson men lang no de one stone with two birds with one stone pulo killing Johnny avo isia ahar nuben kapiti ya punya isia bangela lagi poisa colong lo dispur ke do tumta ake joy lagi isia bangela itu masih MEM tu man anda ka papi claim long ledet lo ake me inglong so to pa ake me pan ke papi claim long ledet lo claim det lo te nang nem ti kudu kok ti nan tu poisa ke chu dak dia do uyu yo la sana udah masih lagi killing two birds with a stone Engraji pen ke puke si akiro bipar pilok non utot sakilo farmasi ni apor bipar ko si non labangso corruption ke itu non owe kimi puna kokko labangso lo ke si corruption ke ki padugi anisim made instrument aso si mande to labangso corruption jong si minimize si pejum si pulo tate ko pipi scam lo tum kan ko aso ko ta Norma jong si la so corruption jong si tum pa minimize si pulo tang de pa widen si pulo tang de hadi government mang lagi nanti non ke do ma government no lage corruption claim no lage lagi unelo lage Aking cerita apa? already lage na chip kok elo lage aposi lage unelo lage la pen ke corruption do we ke no theko ke Assam no autonomous council angbong fund la pen ke fund ke na ke ka autonomous council helo la sombong pen ka development ka ge nai kitu nai la pen ke 90% so senaman ta mat plaster inha helong ke to ke karning long no Assam long nang itum che koino Golaghat district namo no is plain district namo mat plaster ke itum karning long so 90% ke halo even Dima Hasao tane they are more better than us la namno bolonante atene tuke Dima Hasao damu hadata lana ke plangare ko kalista mat plaster ke karning long so na thak inha na hem ke dok be kom pi hada ke Dima Hasao ke namke Badabela no corruption duma we ke non 76 years so selo India independence ke no ini anianta non na to 90% so se to mat plaster hem se ke dona na non ile to la dipu malomanta de dipu malomanta dipu tong malomanta ile tum la dong blonde la te bokare 30-40% tum se simena hem mate ting hem ke dona chola akapre itu tuh menteri bohat di Dimapur ko hingga Silong ini semua kan udah diputar. Seta nearly 10-20% atau sila dah, lah simen hentai dorong coba. Apart from di Porton 2-3 kilometer namun nanti itu 14 lagi belum nanti.
la karbian lo di pumen apa herian kaya itu nagalo prodan 90% mat plus ta hemi hum dike cikim ini tum ke cikimun elan prodan detum akapre ko som busi kacharo itu paprang heji mati dala kaya duties kala kaya tonos council tonos yang dari duty dulu duties dulu India government kan lah anu itu mam fan ke man la na sapuri post ke klan ante Kupi posi itu pak hidup nara, lagi korupsi bukan dah sakuri lagi tangka coret pada lagi korupsi nanti mati, tangka dah lagi korupsi klaim kalau head lor alam, sakuri kipi alam ada korupsi tu ini tu malam, sakuri kan mai alam korupsi tu ini tu malam, Corruption bukan meaning si white pig taping. white pig lagi, Non, for example, non ini tu meeting lupa, permission nak pipi. Abi nama permission ada yang ni, information bila kacau, abi nama ke hai. Itu standar nama di constitution nama tu dah awal dulu. Setelah itu meeting dulu pandai, itu mana yang pandai di BJP macam proyek. Halat tak corruption lo mati. Polis sama corruption lo ke. That's non 2004 report lo ating lo kan de out of 100% pen 60% of the arrest made by the Assam police are totally illegal and unnecessary kusa da kato constitution of India nili long kato 60% out of 100 ulo na matha no ken nekhalo mane itum law tenge itum pan free to go di fundamental rights itum lo freedom of movement itum damlong julong halaso liberty halaso freedom manga dia kuna kanya damlong sis dekho lasi la hai itum cek danji kalau tanda itum emek prang masih lo non itum akar biar kaya tame itum joglu vena nelo lapen non het jong itum gs na than lo jong si itum corruption jong si itum ji kalau tanda a government than lana ko ke claim kahe no ali dartum than lana ko lapen ason hala public atum ta itum ra atum ta me aning ce lana ko aprang akamat hasun bang itu mat abe abe jangan ko lama change na ko revolution mani ko mate RC kan ki uni ningkan isi ka itu 365 days do ningkan isi itu keep up plan kita dasi itu hala philosophers atum talk lo mate Rome was not building a day Rome detta ani si mane kim kali sita me no na kan ke ni ke chacha na practical ground report ate ko tan itu pinang kacil la dulu itu mau beki dia tum tame kamatha apolo te tum dia telong ri tum view de teacher ai comment jiku itu kacil thaku pena job di tum through social media na pena aron alam katu kali da tum cethan pena job improve people lasi an so se improve si ile tum adya ka kacil ra ko lasi short pena bangkala halo ile tum corruption le claim pijum ji kuno tambe a government alana ko kadi ke large ba ke no ke tum bang ko election na election yes. Nang election hal lang select on ne vote jogging tung de dum dai tung de a party man da arjun tung te pule police ita itu we all know that India is a democratic country and through election only we can able to change the government we can elect a good leader de itu election pen pete itu chuno de asi tum bijula na pasi la soput thang ni sarapan pe than bo non kitamtan de itu atumi lo atumi de gune itu atumi bodi sab atum ke bakal develop lo jadi Chandrayaan 3 ni ciklo lo panjang lo bangala scientist itu kan itu malida atau mangala karya lo autonomous council tangka mentusi ki chodun lo kan tu lo mentusi ni lahai lo aputar lo kamane lasom lo ni pamata lasi laso putaksa asili tum कौन सी तुम public तुम non awareness पे तुम चला Japan को कौन सी तुम के काम से जाना था मत bang parukri sirkebra trokebra sirkebra ningkan si Amerika sorke ciklolong munit bang hinik pisun nam etle la ben inu na bangke hang song si ingwei dun pit le hala bang hini pukul nang che voi tu unjima un ema pukela na bang di 1969 na ningkan July 14 na ni pula ne pila ne ne diga Shillong si dola college porte bom na bang so bang ala so dapat lo no ningkan ko ala 69 me ningkan pocket to selu dapat ben
India sorta bor isi ju 2008 aning kan pen bor isi atu we aju anke ha ciklolong amunit ke sunun dela seta a machine bangke bisun theglo neli langdun lor lo tu we megjang ye den lo ha sun se tik ni ta langdun lor ha ki sun ansi sun dera bisi ni ta megjang pin kado ko beta la ibe ke langdun nangi sini nai athema student atum pan ke lage account ke bolo mu IAS ACS seta la ibe lam bangji college long dok nangi porhe nangi prosno angi question duji la si non itum kaman thadu nangi bang itum ke mat plaster hem ing han ben ki bit hem si do bomlan bang ha ciklo long dam tu et ai hala ciklo long dam tu et lo tu ma pansi itu kaman thak ci pisung dun body council tum ke hala tu vote nang jok dun long le te bang du opo ke budi ke ma thadu bang ciklo long dam tu et lo hala tu ban sing ma thak la si non itu ma ke citon dun de pin citon dun de pin lo la ko si non ke itu bang ke lo ko por he ko anno bang ape prap dun nangi men lo ko por he yong si avoid ki pin theki pulate council bang mission nahi ano ye than lingda MLA MPM minister to ana mission nahi arni kang samlate horong bong sinun kre ben ke la te jo lage ciklo long ki dun thu ke la ma adun kam da velu la son la tan ti Neil Armstrong ben Aldrin Edwin Aldrin Neil Armstrong la pen ye inor bang pira Edwin Aldrin lo mati Edwin Aldrin lo la pen ke Colin di David Scott Michael Collin no bang la ke sunun de Edwin Aldrin pen Neil Armstrong la tum bang ni hello kisun dam pen kisun pa krang cheng bang la ke Neil Armstrong bang tang et lu ke claim non an ciklolong kisundam munit abang ke la Amerika sor na lang kisundam the akapre ke tum bos machine ke pisunda ke det hien na lang non anta China ta lor kom lo Japanese satu la pen ke England la pen England bang dang ne ram de ne Amerika sor la pen India la po an lo not ke dam Russia tum ta dam lo mo chen non bang P2 omat Jadi ni tuai lo rakom lo RDC Russia sor jerso Poland jok rakom lo sana tu munci hebat. Lama panggil lalu itu ke lapu antang lo tante itu ke ko an ka papidun la. Ande itu la tribal atau hansi tribal area posi itu han council tanam pilo council tribal area phando pulo. Ande la tribal aphan nang kipi itu mana kang insul na pita kali lo manang tumpan deklo pulo itu bang pan kang insul na yak kau belo bang itu mana kang insul na pilo lawang ni lawpot lawang ci NP mitek kite itu ke la Chandrayaan ason ke claim dunji puke madha helok pik akam na la seta ini ci binang ne la ta itu nyong si dak Mesen leader tum che Japan theklo pulatan te apok lo itu muni taman ne ke dun thekji lage RNC ke prabjing ta dun theki bang Manipur sor ke scientist dodun bo dakta pen inut dodun Manipur sor la pen ke South India sor sai sik ke ong ke South India sor bang hal Ramayana lo ke South India sor pan ke bandor pusi pu teru pusi pu Sino mon non ke hala teru pu atum pansi bang hala tu masih ciki tu nangko India sulta la puson si ceplan bang lu por hi pemia ot mesen apot la sini ligi pu kang tu bang iri tu pu bom la PAPHLC pen ke karbian long ke nang jike karbiat tu just semet karbiat tu ke nang jike ot dur kecil lat a revolution sing nang lain revolution ko matri pu parlin tak nangi panjo nangi dingi election bulate election alam le pu body are election alam me hija taka he notan rai je plan o ke meet rai je plan loti lale ko si je than ke na la lale
la sila election along me sensitive to ke itum ke ota dur da chelar te ako ota dur chi me tik ke election da la ke ki juya boss tu ko pene ka bot mas nan dia boss tu ko si mata tu bompo abake ke me ji apan ko ke mata tu kelu lagi na sila hello itu ke Charlie nongi ha Chandrayaan na student do anda papeklang na lagi government order pilo school nam an peklang na ipulo la pen itu la ke kado ita kapeklang MG apan si itu bod itu nang ko lang dun nang ko lagi Penengwe talk show on 62 to the Constitution of India and on Masjid Penengwe episode 335 long nang sa tamno na kaya sa jay katha retire na ya officer la benon PHLC long president long kasi nang lipan nami nang sa tamno te kapot nang pana churut hulo ni na prongkai la ben na kaya sa di long par nang li PHLC long general secretary long nang li tami ni thot tami apon ang chipi long pot akero pilong akan akai sa di komanse nang li western long pen tami Jokating ben dapat citong dulu nanti cepat saja kita kapot akhirnya report pilo nasi pining we dokso lang ganitong lapuan si kantong lo nasi nagalang nung natuman jirpo la ben jirpi itong andame sharing ka ang itong dari itong base long a base pen itong kapre sharing ka itong aron alam kato kami itong cepat pom na nason si itong klempon bom lo pangte itong itong pangkanong ko itong makita lapen wan si itong kami apor kami ang kriminal legitimacy president of India Chief Justice, tapi Prime Minister anda itu tentang manunji itu bori panote. Kasih itu, kasih tanda cimu mangai non owe kimi kan non langsung agenda sampai itu bori panoda. Tang cimu pon panote itu mungkin kompo. Bahan kasih lapan sini itu matok so pakai kantong. Kado owe pantame, aju bebe. Kado.